so two family to say Confanochi Yari. Yes, we have your co Yayarisa. Inti menhwe emadwumadie no enka yira so. Inti e baaya yekuta ensem 50,000 to 500 million. Yede beboa dwumadie no. Pre agrochemical for Yampre one no man. Yampre agrochemical for Why is it going to be Madama, Obeti ama minu ya penyinati, se edade, ohomene mempeni for Efri Kenyaasehene ya, na wanuane sheshe pa, ya wayama santimai mana kagana menyina, ya bebia, yenyina ya hondodo ya jia ya lehe. Nti na wanuane ninu ya kuma bema Kenyaasehene mene mempeni for yejina ha. Nanamu nyina ni misemi de menum nyina Efri utumfo, na dauma. So adia wadia be nese nunu ya meseme tra Kenyaasehene na mentimi ne mempedinfo anya bibia amoa no a na entwa yi nti se otumfo home ne mempedinfo wa ha ye de sika 30,000 Ghana cedi e de ba beboa Confanochi dwumadie pa menu ahyehye e de ama asanteman na otumfo so abo na chia me bo amade kakra na ne henkwafo so bo amade madama mo home na Akwasidae na mama de no. Nanano Yampre bema Kenyaasehene. Yampre noe. Yampre bema Kenyaasehene wani ni mpemfo ye. Nana kuna du kumeni. Kuna hene. Adarma, honestly. Somebody won't have one tea. Say, yeah, Anglican Credit Union. Kesimo, St. Prince Cathedral. Yeba, it didn't fear Edunum. And Otumfo Tantene. Ome atose say, Yena yemwa na unsesi Confanochi. Enti yesu so ye drum say fi edundum de otumfo na konyo si St. Prince Cathedral enti asupam ti yesu so ye baya e boboa otumfo ama osisi ho with 25,000 in Kenyaasehene no opepem anu adunum
Anglican Credit Union for ye. Yampre one man. Yampre Credit Union for ye. Nigeria Keep Fit Club. Mr. Enchubosiakon, Chairman Apigi, on the Diomanim. Diomoba. Two for Chami, Wadama, Wema Tumira, say a Nigeria Keep Fit Club, Omo Buakwa. Na omo ye Keep Fit Club bia omo dodo ebe wo ha aduotwe omo sora no pa ebu akwa mantem ho nyina omo de omo agoro no display o na otumfo ada ma ono anako kokusapon S5 wona ye omo patron no mo ye senne eso omo bana konfanochi omo apomdin no ano omo ye nti no omo hu so ni ahoden a enye nti eso omo ba no be donatima konfanochi ombaye na jama na oma hwibi wa ha no pa ya omso mu wie kro ombe san shifufro ombaye a omuskuta omsem 5,000 Ghana cedis dom de beboa otumfo no check It's so, bro. Mommy, I'm praying energy keep fit for ye. Yeah, I'm praying one more. Yeah, I'm praying energy keep fit for ye. Community of Tuareg, Tamashak. Namo somo ke kamo. Tuareg, Tamashak, Community of Tuareg, Tamashak, Asante region. Yeura Chami, Otumfo, King Solomon, Yeura, Yankopon Shirao Babri. Na muhu ya waha, Community of Tuareg, Tamashak, Mina Mida Omano, Awa Asante region. I'm a head of Tuareg Tamashak Ashanterej. MC Zungu Ahimfo Minamia Kwalakura.
me 1981 old, which is 44 years. Me akola kura. Odaruma yewura chami etumfo ediatu oman ni nyina nim se konfanochi eyare. Na konfanochi yare a ese sani yare. Na yensu yewura nanamo yewa shantareji. Yentimi ntina ho se jimade papa we a yewura de aba se yebetwa asan. Na asam we miti ye no mentimi nda because Quran chapter 4 was say nyankopo se yentie no yetie ni wi a okendini papa wodwene ni man ho a wodwene ni man fon ho waka yentie no nti esese obi a woni sampoa ese woyeden wodi bababoa se de baya oman no yewura edi aman no bedru bibia opese odedu nti mesra bebrese obi a woni sampoa kakra mani hu se eswa dabi fabra inshallah ebenye bibi pa edi ahye ama konfanochi nso abe krabe na yewura chame konfanochi mahu Cote d'Ivoire wo hoda mahu Burkina Faso mbasa yare wo hoda mahu Togo fonso wo hoda adenti na ma ade papa se anyankopo de amaye na yewura bakasa na ebinu mutinchen mu ka ansambia emfata enye Quran se mu penyi no wodwene mu ho no wodi asampa ba mu ndi akire wasesa wundi akire wantie onu nyankopo kura wasifam kura ka wuntie biem nti obia mbo madina se odi ni mbo ebeba nti we yedi 30,000 which is 300 million old currency this ana yedi buy 300 million ana yedi buy na we eye first round insha Allah ye wiye chiriwiya na nura na start ye nyambo ye wiye chiriwiya na bebre woni mo ye beba insha Allah madam wasew Mum yam pray to Alec for ye. Yam pray one more. Yam pray to Alec for ye.